Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, wazi nje subscribe le channel and uphinde uklikhe i-bell for ama notification. Ivideo yethu namhlanje izoyimayela ngaye lapha uLungelo Mpangase. uLungelo Mpangase ungenyama actress khona la eSouth Africa. Wazenzela udumo kuyo lapha nedrama edlala khona phela kuMzansi Magic eyibizwa ukuthiwa Hostela. Lapha edlala khona indawo kakhethiwe. Khona futhi enye idrama ye-actele lapha uLungelo Mpangase kubizwa ukuthiwa umzali wami and bedlala indawo yakhe lapha uNtokozo. Le ntokazi yakudala ingenile kule industry act. Iqale ngakho lapha uact ngayo lapha unyaka 2017. And khona ke indaba enguphathele zona impela indaba ezimnandi. Ifu ifeni yakhe maybe uzoyithokozela uzoyijabulela. Khona post yenziwe nguye lapha uLungelo Mpangase khona pha Instagram wakhe. Le post leni uqale wabhala esinye story and lesi story soyekhuluma ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe before. Uyasho ukuthi bengelula. I hope ukuthi uyabonaka lapha escreenini sakho and waphinde futhi wapost ukuthi uthenge imoto uhlobo lemonto ya Mercedes. Siyazi bafithi Mercedes uthi iyadura and ngithi mina simbongele simhalalisele usebenzile futhi usayintombazane esencane futhi enetalent futhi simfisela okukhulu empilweni yakhe. Lento yenzile impela iyancomeka and akukudala siqala ukumbona ku TV. Hostela lamenza ukuthi edume kakhulu, so impela ngithi simbongele simhalalisele. If ufuna ukuhlezi nje updated ngezinto ezenzakala khona la eMzansi especially kuma celebrity, ngithi subscribe le channel and phinde ulike. Danke, ngiyabonga.